cardom kadu kabe nili video kilang ara do anpan stame nili hen pen cardom pajir iglo la pen nili puthat wang thulo la nili channel KARBI TEACH 2.0 along la si pinia video bangke koson si Ration Card mate sang ka olai dun lems laso card koson si apply ma akimi lahai hui si nili paklang pani pu koson son si pp documents nei ma lahai hui si than pachini pu lasi video start te aprang nali tum kilang bom la nili channel jong si subscribe krelang pule subscribe ik datha kaching hon pen la pen subscribe de da phir la bell arjan da dui hodak ta ber dam ik thana litum berlote monili akimi kapre ka video le upload sita thek panoi aphan kilong da prang aphan lasi nili pui bang ke KARBI hijan ke sabso ching hon nang pusi nili pudaim pu apen nili video ka upload tin along ta pipini jong si chokche ai hui do pulote and dia pu pusi nili hin pen ning che thelo lapen chokche ai hui pulote comment long nili pan nang putame lapen pader de pin pen dam lo nang frangsi nang litum mobile long di Chrome browsers ta any Google browser jada browsers tame nili ka user ke la Chrome hello Chrome pen me muchat pusi nasidak dam ik pen dak tok dam ik nang la search or type web address pur long f c .assam.gov.in hola nili link description ng pidat po hola video ke lang na so bera lo lasi nili tum dagle dam iglona par ration interface wangi ya jong sinali tum mobile on anta Chrome browser long jong si desktop size mane so picture zoom ki wungni pe thei pb pu pan pulote nili kaita pu verti lo la thayar janang ri la dak nang tum ber ra aber no par dak desktop size pu tok dui yo sorry la desktop size pu tok dui dak tik dak ber iklego and then la so size bang so pe so size banali tum computer mate laptop hai hui long son po mane pa theme pa bime po la pen la dak wang det la so pes long wang det penili tum non ki dam tu nei bang ge nili dana paklang pon po la dak tok de ya apply for ration card pulong la dak le nang litum bere go dak ber ik det pen ya la son nang chiklang pada person having no ration card mane koson si ration card ke apply loima la bang ke dak tok iklo hempen cái thi mate eldest woman puda ke tok to yo eldest woman la pen jong se eldest woman avete male female ta dak apply me stame min ke arlo so tumhan se la so ration card ba pen schema pilo ingsi documents la pen nili dak piklang ponto po documents ke nai bang ke require documents for new Ration Card AKIMI apply the detailed particulars of family members la toglo mane la form long details mane family member to tell mane fill up thaina po copies of birth certificate of minor members below 10 years mane ningkan cap pen akibi ba ningkan hingsi ni ke thom pli ai hui pulte la tumhan birth certificate nang po la amhang ke thek le ka Selam certificate nang po creative file a copy of relevant page of voter list apare voter list naing la voter page do list do so list naing la pen copy of tax pay land revenue pay receipt
mane copy of text pe mane engsi khazana laso receipt ke thonamdam laso lo tadunaing pusi daget to tal ane important te पर surrender certificate ration card family identity holding authority where is the applicant was previous resident lake lan nang ne important te address proof attested copy of PAN card driving license holding receipt electric bill telephone bill पर address proof PAN card do nahi PAN card long mane attested mane doctor signature tame judge signature tame self attested bangali lai hui do te pidno la pen record of la duplicate afir ke apply par ke nili nang than thu ikpo lai la an important te dakel answer si answer le ya la answer nang po documents mangai an par ke ladak bakel la answer la sinon min ki ala form long ko san si fill up ning ma ni li tan piklang po a form kona si loing ma pulate la nili ala description long ta pidat po form ma nasi adak pele nang litum download igra mane print out kuri der fill up on nili non form nang piklang ek po nang litum thing no sorry la bang form bang la hello ya form ni lihala puthule that po description of pidat po after form long ppc fill up nei ma ni da nang than ikpo family identity card ration card data entry form la akimi ka flyer form lo dak number 1 ke la card type po tok do la card type po dak apl do bpl do aay do mm asy do sarita la pli card type do asikulo bang card si apply manang litum dak pen chongwaira dak filamon apl pusta bpl pusta aay pusta apare second man card number applicant for exciting card holders mane la card ki dotang mane kaprek separate ki dui do kaprek emprek dui mane chi ju dunde la hai tum han sipen elo dak la bang fill up nang nelo apare next pu dui pas photograph of head of family dak photo pinang poloso form long logai nang po photo ba kuma amen ben supply mana so minute a photo lol dak pinang po apare next bangai name of head of family like apply vegi amen odage lapen mother name apayamen lapen father name apo amen lapen da suppose name al unimportant avela pidunde da cho apare date of birth hala imhang ke thek aning kan lapen tarik chiklo apare nationality mane nationality bang indian ma mate kaprek ma lailo apare lapu bang age dak age dei arta kan ma pu arta lapen lapu bang ke gender lo ar lo soma pin soma male ma female ma la gender chipi donang po lapen det ke landline land phone number la nang nela pu akung do mobile number la le mobile number pidno lapen bank account number lapen job card double job card number an par ke dage nang mobile number for sms nang li mobile number lapen bank amen lapen branch amen kona si bank kona da bank ma account ma pidon la support lo par bpl serial number la ke nang nelo lapen next bank ke present address mane non do bom address la bangai tokdun ignang poda fill up ignang po aprang si state lapen subdivision state bangai koso state sidom assam mate kaprek ma lapen subdivision tokdun
lapen rural ma urban ma lahini option pening si togdonon rural pude rural togdono lapen town VCDC town kali tepu side do village ward number dak district ki togdo district togdono circle lapen block koso block ma village rongomen an parke dak status of residence on house rent house mane imithang hemma mate bang hemsi mane bharai hui kiduma lata togdono imithang hem plate da on house togdono lapen name of the name of house owner jongsi bang hemsi ini lepukido plate wala dak amunit amen togdonang podak lapen landmark locality colony locality mane pidono nasi kiduma koso area sipuri mangsi apare house number next bang da house number house number togdono lapen pin code pin number lapen next bangke election data as a per border list assembly contingency LAC ma HPC ma Lok Sabha hini pening sidak togdono lapen year of voter list mane voter list long aningkan na togdono name of polling station koso polling station se koso dim se vote ki jog ma vote jog hola support togdono name of polling station amen ai hui togdonang po lapen serial number under polling station par voter list long di voter list allo long lai hui dak long po house number voter list long kan sidoma lapen permanent address bang state dako dak fill up sinang po subdivision para penateng lai hui dak ka fill up teng no district lai hui togdona lapen next bangke professional details income togdona kan si ko mai ma cheklo jon ba kan ma apar lai LPG gas lai nang nelo lapen for exciting family identity ration card holders only lai vital anang ne no apen new family identity card ration card dak mang nang po mane state subdivision lai hui tongo district circle block village apare documents required mane PP documents CP ma dak tik kuri dona ha naputik lapulo da chawlo jog address proof and bank passbook lai hui CP dun bala dak tik kuri no lapenet family identity card ration card data entry forms dake family amen serial number togra bang an sinangli tumlong family duma bahini bang thoma bang pli bang pho lai hui da next bang da photo pabonno da amen togo 3 number lang ba 4 number lang bang arlo suma pin suma lapen amangke theka date arni lai lapen arta lapen voter list double voter list long amen double da voter list serial number na lapen po amen lapen apai amen lapen 10 number long bangke PC mane relation ma lai hui la dag anang nelo lapen relation with applicant relation mane la ka apply back amani apen copy se chipho mala 11 number long muda fill up ma nationality like Indian penita lapen la next bank nang nelo las banga lai hui dag same lo aparte signature of full head of the family signature bang nang vek po la kuma masi kai fly den ahem pumala bang dak signature chipinang po signature kalite tip leber ta chok lapen lapu date tok nang po apara ko dak photo ing sinang le po dak do receive the declare mane declaration form labanga da men to da photo pa bonon na pen serial number ke tonang nelo for exciting card lai nang nelo apare
documents bang nang litum dak pinang poje pen tan nili nang than lo ningkan ke pen akikom ningkan ini ki thom daman birth certificate nang po apare voter list ingsi voter list list bang so page pot video nang po apare khazana ki thonda malu mane receive hola data nai la pen ingsi na bang daira nilo 5 number के एड्रेस प्रूफ माने इंसी एड्रेस प्रूफ बैंक पासबुक आधार कार्ड पैन कार्ड लाई हुई ले पीते चोकलो दागे ले पेन रिसीट नंबर लाई हुई के ओदा ऑफिशियल तुमनो लसी लान चलो दा फॉर्म के इंसी हिनी के थम प्लीसी दो चार्ज फॉर्म है फॉर्म फिलअप था फिट न तुम के थोंदाम नहीं बंके FCS फूड सिविल सप्लाई लॉन्ग न ऑफिस दी दाले थोंदाम तो चोकलो lapen hoda si chini pul de la sang lems adim la president noi lapen la manager no la item pen contact de no lalote chini ikpo la si form fill up bang la ansung esung oye rokom lapen pini video bang ke la anchalo la si mo next video long la chitong long nang jong se la form fill up lo pini chok che pulote nili fan comment long nang pingo nili comment na reply din po lapen subscribe creator mang seki ong ase please do subscribe dan support unta piala ya alam bang lapen video jong selang misan pula share noi lapen like comment ai huite ting neri noi ase mo next video long le chitong na pinya video kulong kel anchala kardam karbi